Ko ripo te kaupapa mo te whenua o ihu mātau ki ngā arawhata o te whare pāremata i te whanganui ātara. I takahia ngā huarahi o te upoko o te ika i te rānei ko ngā waka i raru i te tini o ngā kai whakahē. Engari ai rānei ka taringa are te kāwanatanga. Anei rā te pūrongo a whatitiri te wake. Kua whakawhenua te reo karanga o ihu mātau ki te whare pāremata. Nō te ata nei tōpū mai te rau tāngata ki te whare miere ki mua i te aroaro o ngā mema tō rangapū. Ko te whainga kia riro mā te kāwanatanga te take e whakatau. I want the government to hear us and understand that this whenua Māori have a special connection to our land, to our moana, and to have that stripped away from us is stripping our identity, really. So what I want the government to do is hear our voices, hear our plea, and understand that we need our whenua, we need to look after it for future generations. The original injustice has always been the crown theft of tangata whenua land. That needs to end. These sorts of land disputes, these sorts of injustices will continue. Engari te aro i te minita take krauna, take Māori. Ore kau e tika ana mo te kāwanatanga kia uru atu ki roto i ngā kaupapa o ngā hapu. Ko te whakatau a te minita whakawhanake Māori me aro kē te take nei ki te mana whenua. Ko tā rātou tino hia kia whakapiri, kia whakakotahi, kia anga whakamua. Nō reira e harati nei he kaupapa māmā kia whakatika. Wai hoki ko te whakahau a te minita whakawhanake rohe. Ko tatu i ngā kaumātua, nō rātou te mano o taua whenua. Me kaua ngā ringa wāwāhi taha e takatakahi i te mano o wera kaumātua. What's an important kaupapa, I think, for our whānau who are up there at Ihu Mātau actually holding it down there, it's hard for a lot of us to actually make our way up there. So what we can do being the Wellington community or the wider community of Wellington, being present here. Ka mutu ahakua ngā tā pokopokotanga o te wā e ūtonu ana te hunga poro tū nei ki tā rātou tohe. Whatitiri te wake, te karere.